米多伦的罗米阿米尔，祈祷每一天，比登耶都苏阿的诺达邦，聆听上主的话。达里嘎嘎马布隆，平安。马拉兹在kita a milayap都苏阿的诺嘎瓦斯，姐妹弟兄平安。我们一同领受上帝的话。以赛亚50ayat 11 atusir suarsa o manguluay to tapang umitengiray to pipasifana no matayaray ning rai ano rumakamakat ito manay uyanan to a mitier to tapang mitalies jingra to kawas saan。凡是尊重上主，听从他仆人教训的人，纵使走在黑暗中，仍将信靠上主，依赖上帝。以赛亚书50章10节。Sarikakaw, taradwa matia o teman ko patles atururay, amitahpo to orib ita, to sakatuler no falujwa ita. Nikaurira, umitengiray to ngiha no tapang ato mitlutluay to suan ningra atam tao jirihatay ko falujwa ningra yo rumakat jingra teman。虽然困苦与患难如同黑暗笼罩我们，使我们灰心丧志，但听从上主的声音，遵行他的话语的人，即使走在黑暗中，仍有平安。你都论给他，我们同心祷告。Tabangao, pasolin kako, mararit kiso a mikapo to rakat ako itiniihkar.Yo mihakalong kako to pikrit no misoi, sa ay to katalaw kako a tanagtag ko follow jo a jijali a talaayaw a mituor itiswanan。主啊，我相信人生道路上，你时时刻刻与我同行。当我顺服你的指引，就能够无所畏惧地勇敢奔走你的道路。Bakani itaramanay ang anganutapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。nanay mapalamat no kawas kiso，愿上帝祝福你，平安。